Znamo problematiku naših branitelja, koliko ih se nakon 95. nakon rata ubilo. Ja sam ovom pismom htio pokazat i skrenut pozornost na to, mada rijetko ko i od novinara piše o tome, i kazat da ne smijemo izdat našeg Boga. On nam je dao život. I zato sad zajedno zapivajmo našem Bogu i kažimo mu da ga nećemo izdati i da nećemo gasiti sunce koje s neba sjava. Idemo, narode! Kao stijena što se ne da žegama divljim olujama, ja nikad ne dam se kroz stvarnost lutam. Život moj poput hladne rijeke, bez kraja ni vijuga se, iz nekog razloga neznana negdje ipak prestaje. Negdje ipak prestaje. Nisam sudac, ani mudrac, teško nosim to kamenje, dobre me sjećanja na svojim leđima. Gdje god dođe, kud god prođe, već je netko odlučio u ime onoga što nas je stvorio. A nije se borio. Ja Boga nikada neću gasit sunce koje s neba sja. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se moliš za mene. Neću izdati ja
to kazati još jednom našem Bogu. Neću ti ja Boga nikada neću gasit sunce koje s neba sja. Panje Isus i Marija, draga braćo i sestre po oružju i dobrodošli u još jednu epizodu Pogleda šćuke. Ova pisma je naježila me i zato smo danas tu u ovu svetu nedjelju. I kako kaže Kris Malić, blagoslovljena vam sveta nedjelja i čestitam dan svete Ane. Pozdrav Jozo. Pozdrav svima, Bog vas blagoslovio sve koji nas slušate i oni koji će nas pogledati možda i večeras jer su možda danas i na moru, tako je vrijeme. Svima, naravno, našim suborcima, suborkinjama koje nose ime Svete Ane, želim sretan ovaj blagdan i svim inačicama koje su izvedene iz tog imena. Mi nastavljamo po našem, idemo dalje. Nedjelja nam je posebno bitna jer su nam pokušavali upravo nedjeljom u 2 sata u ovo vrijeme, blagdansko vrijeme, proturivati nekakve ideje, a mi ćemo se pokušati boriti protiv toga, pa koliko nam to i uspije. Je li tako, Željko? Je, Stanković, slijedi odmor, nama nema odmora i evo ga, iz svih ovih razloga pozdravimo našega suborca i današnjega gosta, ovoga osnovnoga suborca, Miju Galijota. Dobrodošao, Mijo. Još bolje vas naša, hvaljen Isus i Marija, pozdrav svim borcima, suborcima, subornikama, sve koji su na bilo koji način evo dali svoj doprinos ostvarenju ove naše lijepe Hrvatske, koja evo nažalost pomalo, ajmo reći, ide u krivome smjeru, ali trebali bi malo bolje poraditi na tome, pogotovo mi. A evo i ova uvodna pisma isto govori: neću ruku na sebe. To bi bilo dobro jer strašno veliki broj boraca je diglo ruku na sebe. Baš zbog toga što čuo sam informaciju da iza Drugog svjetskog rata nijedan partizan nije digao ruku na sebe zato što su bili zaštićeni, imali su sva moguća prava. Mi smo obespravljeni. Nas je bacilo u razne druge koševe, posvadilo nas je tako da jednostavno počeli smo mrziti jedan drugoga, ovi koji u Slavoniji ili vamo tamo, zašto on ima veću mirovinu, nema i tako te neke stvari. Vrlo smijano su oni to napravili jer znali su da smo strašno velika sila, pa bojali su se isto toga. To je neko moje sada, evo, uvodno. Alo. Dobre, počeo si bome žestoko, Mijo. Nisam ja kriv, ti si pustio pismo. Dobro je, nekako uvijek idemo za tim da pustimo pisme od našega Marka, isto suborca i tako, i ove neke domoljubne, ajmo reći tako, pisme koje imaju nekoga smisla i kulturološki, kako god hoćeš. Pa onda, evo, svaka ta pisma bude na svoj način. Namjerno sam je izabrati, ti si u pitanju. Punio si križ sa Dračevca za Vukovar i tako da si prispojen malo bolje nego mi ostali sa Duhom Svetim i sa Isusovim putem. Mi to nastojimo ovdje nekako progurati. Međutim, znaš kakvi smo mi grešnici, brate, teško guramo, teško palimo, ali evo rekao nisam ja ništa bolje od vas. Dobro, ništa bolje nisam od vas. To sam očekivao da ćeš reći, tako da, evo, to je ta veličina toga puta, ta skromnost i to. Nastavit ćemo mi iz tim temom. Prije svega, običaj kad naši suborci dođu, onda da predstavimo mi te ljude i tebe i sve koji su bili u svjetlu u kojemu se inače ne predstavljaju ljudi,
našega profila, jer mi ne pričamo puno o tim stvarima, pričaju neki drugi ljudi umjesto nas i zato je moja namjera je bila da zovemo naše suborce, autentične ljude, koji će ispričati prvo svoju ratnu priču, svoj ratni put, jer je vrlo važno za ove mlade ljude i za te ljude koji nas gledaju, evo, stavi se u tu situaciju i doživjeti te momente kad je to sve skupa krenulo i zapucalo, gdje je ko bija i kako je to sve skupa krenulo. Evo, prije nego što dam ti riječ u tom smislu, a i Ozi da nešto nadopuni, samo evo da gledatelji znaju, ne znam se ti sićaš, jedna od prvih granata koje sam doživio bila baš u Kljacima, gore, evo, pozdrav Čuli, u Mljanovićima. Ja sam bio friški u 4. Došao sam među vas Vukove, bio sam do tam na Hvaru. To je bilo baš kako je počeo rat na ovom otoku. Pa sam jedva nekako spasio ozdala i došao u rat. I stali smo ispred kuće, bija si ti, bija je Lujo, Miroslav Lujić, Lujo, i bio je pokojni Dražen Šamana. Nešto smo stali u krug, nešto filozofirali, ja sam bio čist ko suza na meni, tamo sam bio dobio gaće, nisam imao košulju i papu. I dopilotirala je neka granata, pala je u polje, doli 200 metara od nas, međutim prošlo je preko nas. Da je, braco mili, ko helikopter zazujalo i sad sljedeća scena, ja sam na podu, braco mili, puška je 5 metara od mene. Mislim da je bila to debela Berta, jel? Nema ja pojma šta je to bilo, ali i sad, ja sam dolje na podu, braco mili, Luja, on je to već čuja, leži i on, Dražen po kojemu duši, on kleka na jedno kolino, već puška u ruci spremna, naš specijalac ljuti, on već spreman. A ti si ostao i mi smo tamo dilili duvane, ti smo zapali duvan, ti to nisi dovršio. I sad, gledam ozdala tebe, gori mase, oni škem neki, i pališ ti duvan, gledaš u nas, braci, ili trznja nisi. I onda su objasnili, nisi ti puno govorio, međutim, ja mislim, Luja je onda objasnila situaciju da ako je čuješ ništa od toga. Tako da, evo, to je moje prva sjećanje na tebe. Tako da, evo, krenut ćemo oko tebe, zanimljiva priča zato što si ti iz Vojvodine i prošla si tamo neku svoju priču i došao vamo se bori, tako da ćemo to sve skupa čuti. Evo, prije nego što damo riječ nešto Jozo da kaže da ne bi ispalo... Može Jozo. Jozo, pozdrav Jozo. Pozdrav, mi, naravno, manje više mi koji smo iz tog kruga znademo tu našu povijest, sve te ljude i tako, ali drago mi je zbog ovih 10.000 ljudi koji gledaju Pece, ovaj tvoj show koji ti radiš, i bitno je da ga čuju i oni drugi. Mi nismo tu samo radi sebe, mi smo i zbog ovih ljudi kojima možemo dočarati ta vremena koja su se događala u tom periodu, a evo 25 godina će biti od Oluje, 29 godina od Kruševa, upravo u ova vremena. Evo, teško ćemo na televiziji vidjeti sada i ljeto koje smo u ovom vremenu počeli pripremati, odnosno bili smo ga spremni za izvest. Nekako sve to zaboravljamo i bitno je ovo što ti radiš, Peco, i da čujemo te naše suborce koje, evo, Miju sam vidio zadnji put, ja mislim 95. i ne sjećam se je li to bilo ili 4. nisam ni siguran u ta vremena, ali evo, hvala Bogu i tvojom providnošću da danas možemo čuti te ljude. Mio, izvoli, drago mi te je vidjeti i drago mi te je čuti. Evo, za prvu ruku, prvi petak sad u kolovozu, jednome tamo na Dračevcu na misi, pa možemo se i naći i popričati, ne bilo loše, eto. Ovo nas je malo korona, malo izbacila iz kolotječine, ali evo, vraćamo se nas. Pa evo ovako sad, kako je Peco bio rekao šta se to dogodilo onda kad je on doživio prvo to vatreno krštenje, pa mu je Luja rekao kada radi moga govora, kada ne obraća pozornost i tako dalje, evo. Naime, evo ovako, rodio sam se u jednom malom mjestu u Vojvodini, igrom slučaja bili mater i otac su bili kod babe, tamo sam se rodio, a kasnije sam ostatak života većinu do svoje 15. godine živio u Zemunu, u Novom Beogradu, selili se vamo, tamo tu sam provodio djetinjstvo, osnovnu školu, išao na Dunav pecati,
I onda radi nekih stambenih situacija koja je bila malo teža za mog oca i mislim roditelja, onda je on opet isto kupio tu neku kuću na selu i tako da sam ostatak života proveo opet na selu. Bila je to i dobra stvar i loša stvar, ovisi kako se gleda. Dobra je stvar bila što jednostavno ima si svoju hranu, sve čisto domaće, nema špricanja, nema kvaliteta, držali smo koze i tako dalje. Druga stvar, ipak malo si ono odvojen od grada, od svita i malo je to drugčije bilo, ali dobro, mislim da nije treba napraviti tako nešto mladome momku, ali evo, šta je tu je, vraćati se ne možemo nazad, dogodilo se, ja mu ništa ne zamiram, to je mislio da je tako dobro i Bogu hvala. Završio sam tamo isto i srednju školu, iza srednje škole zaposlio se kao kovač, nakon 8, 9, 10 mjeseci otišao u onu vojni rok JNA, bio u Vranju, pa onda u Skoplju, pa u Gostivaru na mrtvoj straži. Još onda za vrijeme one Juge iz Gostivara su za Italiju izvozili municiju. Znači, bio sam jedanput u pratnji iz Skopja, znači iz Gostivara preko Skoplja, skroz za Bar, gdje je išao onda kasnije trajekt za Bari, za Italiju. Znači, to je bila ona mrtva straža, to nema kogoda dođe, pucaj. Baš su bili meci unutra, što, evo, mislim, prvi doticaj onda bilo sa mecima. Vojska završila, vratio se nazad doma, nastavio dalje raditi, lagano već počinje 90. godina, šta ti misliš, vamo tamo, znali su da sam Hrvat, normalno. Nisam slušate njihove ni cajke, ni tišta. Bija sam ovako dosta dobar meštar isto u tome, ali nisu me ni smjeli dirati. Jednome sam zalijepio isto vruć komad na leđa, mislim, komad od 800 stupnjeva sam mu zalijepio na leđa, na kosti, spalio sam mu kožu odmah i majicu. Iz tog razloga što me nije tija poslušati, opomenuo sam ga par puta, nije tija slušati, ja sam to napravio, više me nije dira. I onda su znali da ima ja neke svoje granice koje dozvoljavam, koje ne dozvoljavam. I sve je to nekako išlo i počelo je to kuvanje lagano u Vukovaru. Slušali smo, ne katolički radio, nego hrvatski radio i slušalo se to. Nije bio možda prijenos od Vukovara, točno šta se događa, ali preko radija smo čuli da se napada Vukovar i tako dalje. I lagano se počelo brujati isto okolo kod nas da se ide isto na te neke, da se diže vojska. I sjećam se točno 6. rujna, to je bio petak, 91. Ja sam radio prvu smjenu ujutro od 6 do 2. Vraćam se doma biciklom, na pol puta me čeka brat i kaže dobija si poziv za vojsku. Ja kažem za koju vojsku? Kaže eno čekate poziv. Ja došao doma, mater i čača pokisli, ajme. Ja uzak pročita je vojna vežba u Bogdanovcima. Na karti Bogdanovci znam gdje su. A ne možeš me smatrati. Dobro, ja samo skupi to. Pa dobro, kad je tako idemo ratovati. Stari odmah skočio, gdješ ratovati? Pa rekao, ne ide na tu stranu, ide na drugu kantu. Rekao, nema šanse na ovu stranu biti. Ali zašto je to tako isto bilo? Zašto je ta jedna ljubav, recimo, za ovu Hrvatsku, što se dogodilo? Mene su preci, baba i dida pokojni su sa uništa od Kijeva. Pokojni pradid mi je bio uskok koji je tamanija Turke. Znači, to je neka poveznica isto zašto Dalmacija. A najviše se to dogodilo za Dalmaciju, jer su jedne godine isto roditelji mi išli baš na uništa. Ja sam morao ostati u Novom Beogradu, tako dalje, bio sam možda nekih 14 godina tako. I donijela je mater stinu sa didine ograde. Sad zamislite, stina pradidova u Beogradu, tamo gdje je sve preto. Prkosi svemu, dalmatinski kamen, oni šta zvoni lipo, ga je čuti isto kad ga kusneš. I automatski sam se odmah zaljubio. To je nešto, onda sam bio rekao, ja idem u Hrvatsku živjeti. Kaže, otac, ti ćeš tamo živjeti, znaš ti pošto je komad zemlje. Ja ću kupiti WC, ja ću spavati u WC, ne interesira me, imaš toliko novaca. Toliko je meni bila želja doći vam. Tako da kad sam dobio taj poziv, jednostavno
Jednostavno sam vrlo lako odlučio da idem ča bez ikakvog promišljanja. Spakovali smo stvari, prvo sam mislio ići preko Mađarske, imao sam putovnicu, međutim brat mi nije imao putovnicu i on isto išao sa mnom, pa smo onda išli preko Sarajeva. Otišli smo do Beograda, autobus za Sarajevo, u Sarajevo presjedanje za Split. Ja mislim da je to bio jedan od zadnjih autobusa, onda nakon toga je počelo onda oni tenkovi kroz Sarajevo, cvijeće, sve super, odlično. I nakon tih tenkova onda kasnije došlo ovo bombardiranje. Molim? Da, kažem da, oni bacali cvijeće, ono, slavili. Super, ono, idu, ono, i na kraju su tukli po Sarajevu. I onda kad sam došao u Split, prvo što sam napravio, brat je mislio kad idemo svi popiti kavu, rekao nikakva kava, ništa. Zaustavio sam policajca i rekao taka je taka stvar, tija me tamo pregledati, šta imam u Borči, rekao ajmo ću ja tamo u policijsku postaju, pa tamo ti gledaj koliko diš ovdje na ulici, na koridoru, mislim sramot. Tako da smo otišli u tu prvu policijsku, ja sam mu dao i tilo me staviti odmah u oni izbjeglički kamp tamo, negdje da stojim tamo, pa ja sam rekao neću tamo staviti, šta ću tamo? Kaže zašto neću? Pa rekao šta imam ja tamo, koga imam? Nema nikoga, nema pasa, nema mačku, nema ništa živo. Rekao, jel me poslalo ratovati, jel viš da piše? Šalji me, došli u specijalce, u gardu, šalji me negdje, šta ću ja ovdje? Povura se on mislio, di šta, i dok nije nas pribacilo u Resnik. Iz Resnika smo kasnije došli u Kaštela, u Kaštel Gomilicu, odavde sam kasnije 18. rujna potpisao ugovor za 4. i moje prvo vatreno krštenje je bilo Dračevac, zadarski. 2 mjeseca ja nisam znao di sam. Znači, ni na nebu, ni na zemlji. Sad ćeš poginuti. Non stop taj crnjak. Ajde više tebi i tom, rekao, Makse čao od mene, rekao, hoš poginit ćeš i gotovo, ako je suđen, ako nije, ostavi me tako da to je prošlo. Evo, prosti, Mladen Bogić je podigao komentar, pitate je li me se sićaš sa Resnika. Evo, ne znam li vidiš komentar. Ne vidim komentar trenutno. Mladen. Ne piše mi ovdje koliko nas gleda. Mladen Bogića znam, jednoga što je isto došao, ali moguće da je on taj, ali ne mogu se sjetiti toliko puno ljudi, prošlo je puno vremena. Na slici mi je star, znam ja onoga Bogića našega, onoga visokoga, velikog, ali ali nekako mi na slici ovdje sad, ako si ti, sorry Bogiću, a šta da ti kažem, ali evo, oprosti, evo, nastavi. Ja se ispričavam stvarno ako sam neke ljude zaboravio, to sve jednostavno život ide dalje. Primijetio sam da strašno veliki broj ljudi je ostalo još uvijek u ratu, znači po kafićima i dalje govore o ratu. Ne treba to zaboraviti, ali treba ići naprijed, ne znam, ja sam morao ići naprijed. Neke stvari jesam zaboravio, ali evo, bitne neću zaboraviti, to je najbitnije. I tako da to je moje vatreno krštenje bilo prvo, nije mi bilo baš drago, mogao sam i poginuti, ostao sam u bunker spavati, matas me ja probudija, vratio nazad, vozio sam pokojnog Andriju Bartulovića isto doli do Dračevca kad je bio ranjen. I tako, mali čovjek Mrše isto bio onda ranjen na Dračevcu, onda je bila baš tarapana, ne znam točno mu ime šta je bio, pogodio je tank, zaustavio tank, tako da tank nije mogao drugi proći. Vujić, Željko. Tako je, bravo, je. I onda nije mogao drugi tank isto proći, da skroz do Zadra da dođe, jer mu je smeta bunker. I tako, tih neke stvari se sjećam, ali nešto je isto puno toga prošlo. Prošlo je čovjek, kako ide vrijeme, čovjek zaboravi, druge su stvari u pitanju i tako. Uglavnom, isto tako, i ovi ostali tereni, razni što su bili, pa eto i ti Umljanović i Popovo polje, tamo sam, moram priznati, pasa sam ubio, zaklao sam pasa. Kaže, Luja, ti nisi normalan, rekao, bolje ja njega te godina. To govori, na tebe, evo te, pa ti ćeš to ukiće, možeš govori svašta, ali ne pase, ne, šali se, to je kod nas u Steku, zakla pasa, to je... Ne, znaš šta je bilo? Došao nam neki pas, strašliv nikakav, mi Makse, vam, tam, ništa, on za nama,
Kako on god za nama, on šuška. Mi se maknemo lagano, on šuška, noć je bila. I di se mi maknemo, on za nama puca po nama. A rekao, ubiće nas. Rekao, dođi, mora sam ga srediti. Ja i čaj, i od onda više nije ni pucalo po nama. Mlatilo po nama non stop. Tako da, mislim... Dobro, to je bio pas njihov. Ne znači je pas. Moj nije bio. Tako je Jozo, imali su oni pasne isto. A ne znam šta je bilo. Uglavnom, vrijeme je išlo, bilo je toga svega i svačega. Na Popovu polju sam bio malo radio njima doli nered, jer smo bili dugački daleko 2 kilometra. Sa haubicama su tukli su po nama. Baš bili smo baš na Čuki, bio je Jale, Jakov Čolak isto same. Gledali sad daleko ozor, ja sam imao onda vojni snajper P56, 7-9 pas. Ja vidim tamo, oni pune lipo lagano, njih 20-30 lipo, gledaju i pali, niko i ne može ništa. A ja odavde sačuke lipo na nišanija, jer malo diga gori, okvir ima 10 komada i ja svih 10 tako tu. I pratim samo viški ovce, kako se razbježalo, sve. Ali onda sam mora ja uteći. Evo ti, odmah po meni. Ali dobro, ja nisam dao mira. I tako. Dobro. Sad ću rat malo i priskočiti. Zašto? Poslije si došao oklop. Došao si, kad smo išli kad se bojna rasformirala, onda, evo, išli smo svi neki... Pa šta se oklopam? Pa neš ti oklopan. Dobro, Mio je bio pješak, on je bio pješak u oklopu i radi toga što smo imali pješake, oklop je bio. Peco, nisam ja bio pješak. Ja sam bio pješak u bivšoj prvoj bojni i kasnije bojna se rasformirala, otišla je u treću bojnu, a u prvu bojnu su došli vukovi koji su, šta ja znam, i tako. I onda dosta tih naših prijatelja bilo otišlo vamo tamo i onda sam ja odlučio da ću ja ići isto kod Matijaša. Treba napomenuti isto i ta 91. i cijela 92. dok sam bio u toj pješačkoj bojni, sa menom su bili najviše Jakov Čolak i pokojni Vlade Odak. Njima mogu zahvaliti što su me naučili govoriti. Bila je kulturno obrazovna, svako malo ako je krivo bilo iza ušiju, nije bila jaka, ali je tako da sam ja mislio što ću ja reći. I za to sam ja neizmjerno zahvalan. Neki su bili isto rekli kad sam rekao di sam, odakle sam došao, pa ne bi rekao ne pričaš uopće kavicom. Pa rekao nisam, ima sam dobre učitelje. Pa je. Dobro je, mogao si svašta još pokupiti, oni dvojice, to su bili, to jest još uvijek i Ale. A jesam, ja i preškao sam zaboravio to sve. Dobre, pokupio jesam, ali htjeli su me i vinčat. Htjeli su me vinčat, ali eto, nevista nije pristala, našla je drugo, kasnije. Čekaj, vratite na onu priču da nisi pješak, kako nisi pješak, dobro, jesi ti bio u transporteru tamo nešto? Ja sam bio došao na razgovor kod pokojnog Andrija Matijaša i on mene pita šta sam ja bio u onoj vojsci. Ja sam mu rekao da sam bio na Maljutkama. I kako sam ja rekao da sam bio na Maljutkama, da sam prošao tu obuku, onda me on stavio za operatera na BVP-u, ne za pješaka. Znaš, a onda u toj akciji Maslenica zapovjednik tog BVP-a je bio Anđelko Kučan, Burger. On je bio, Mile Maljutka isto bio na Maljutci, ja sam mu bio kao rezerva, međutim kasnije sam ga ja makačare, kao je pišća, rekao, ne znaš po stvari, a ja sam tamo naučio u roku 5 dana. Sve živo sam naručio u roku od 5 dana i tako da sam ja ostao operater. Nakon toga sam kasnije postao zapovjednik vozila. Ali Anđi je bio, nisam ja bio pješak. Brat mi je bio pješak. Jesi bio u pješačkoj satniji, ma šta sad filozofiraš? Jesi bio u pješačkoj satniji? A je, ali sam bio na BVP-u. A to je pješaštvo, oklopne vojne. Treća motorizirana satnija. Treća mehanizirana pješaka. A bez kojih nema oklopa, znači bez pješaka, zaboravi oklop. To su kamioni koji troše previše goriva i municije. Znači da nije bilo pješaka i pješačke satnije.
Eto ga. Tako da, nemoj se braniti. Hvala ti. Ja jesam u satnji, ali nisam bio pješak, bio sam u vozilu sam išao. Znam, šalim se. A dobro. Znam, tako je. Ti si bio na maljutkama i ono vozilu. I to je još bilo, samo da ljudi znaju, u tenku je puno lakše biti nego u transporteru. Biti u transporteru, tu stvarno treba imati cojones, zato što transporter probije svaka budaleština što ga pogodi, a da je veće od automata. Ja mislim, 7-9 ga ne može probiti, ali Dobro je kad ne može. Brovin ga raspara cijelu. Dobro je kad ne može. A ne može 7-9 toliko. Ne, šalim se, znam, hoću karikiram malo, ali hoću reći. Brovin ga uništi, a nećemo govoriti 20 mm, to unutra je onda tarapana. Eto, to sam te ja reći, da nije bilo lako biti u transporteru, naročito, tako da svaka čast. Ok, gdje smo stali? Kod transportera. Na Maslenici. Kod transportera na Maslenici. Tada je u toj akciji poginio isto i Božo Budeša, to mi je iste godine rođen kao ja i da stariji, bio sam se upoznao sa njim. Da. Njegova još zastava je ovdje kod mene, ne znam zašto, još uvijek mi stoji ovdje, to je ta zastava sa prvim poljem bilim. Selili smo i ostala je ta zastava, na njegovom krevetu niko nije treba pokupiti, ja sam je uzeo, to nije doma. Evo, još uvijek je ovdje. Svaki puta kad je Oluja bilo šta, ona vijori na moje kući, drugi to ne stavljaju. Nekima sam isto i spočita zašto to ne stavljaju, kako ste vi to Hrvati, onda pogotovo susjed u jednome, prvom stoji njemačka zastava i tako, i onda ja kažem, ako skinu tu njemačku, ću zvati policiju. Mislim, ja razumijem Njemca, on je stavio svoju zastavu, stavi ti prijatelji moj prvo Hrvatsku, gori njemačku stavi doli. Tako te neke stvari, malo se još uvijek borim za te stvari. Jer ovdje isto u Vodicama ima, još je ta liva strana koja prevladava, koji bi volili da se vrati oni sistem i tako dalje. Uglavnom, znaš, Peco i sam rat je bio vamo tamo, prolazilo se svuda, bili smo i Oluja i Knin i ovo i ono, tema ove sada priče nije baš to, nego taj put moj za Vukovar, jel' tako? Peco, ne čuje. Nije bitno, ko zna gdje hoćeš. Ne staje negdje. Evo i mene, izgasio i tebe. Jednostavno, evo ga, bio je nazad. Evo ga, tu smo. Evo ga. Ja ne znam ko je smrza. Vas dva ste se smrzli meni, a ko se smrza gledateljstvu, ja ne znam. Ali sad smo tu, dobro. Jesmo se vratili? Evo, vraćeno je sve nazad je i bilo. Dobro, ja sam rekao. Čim si spomenuo lijevo, gotovo. Si vidio kako oni odmah djeluju. Čovječe, ali samo da znate da je Jozo s nama, a i on je vezista čovjek, a i mnogi ljudi su u elektronskim djelovanjima bili, tako da nismo ni mi od jučer, ne možete nam... Nećemo im dopustiti. Ne. Eto ga, mi to o čemu si sad počeo govoriti, to okruženje, to mi ovdje nazivamo utjecajem duboke države i institucija, ispravlja nas je profesor Jurčić, mi smo to do sada govorili, utjecaj društva, međutim nije društva nego institucija. Je li te to ponukalo na kraju u tu dvojbu šta sa sobom napraviti da se na kraju odlučio stavi križ na kosti i uputi se u Vukovar? Nije to. Ne. Prvo ovako, znao sam da Bog postoji, međutim nisam išao u crkvu, nisam ovo, nisam ono, puno toga. Suprugu kad sam bio upoznat 1993. godine, tek sam se onda bio krstio i obavio sam to ono na brzinu, ono koliko se moglo. Čer mi se rodila 1994. Onda još nisam imao bio domovnicu, neki je zastoj bio, šta ja znam šta. Htjeli su dite upisati da glasi na mater, ja nisam ti ja dat, rekao ništa, ti se onda misli, di će ti dite bit, rekao, i tako dalje. Kasnije, 95. se rodio sin, a 94. sam se htio ubiti, mislim, rad toga što mi je pokojni Petrić umrla na rukama.
kad je bila zima 94, to je bio, ja mislim, 23. ili to je, badnji dan je bio. Tako je, badnji dan. Ne, Ne, ja mislim 23. u 2 ure. tako nešto, 23. i 24. to je bilo, Točno 23. Točno se sjećam toga, Petrić je uvijek nosio maramu oko vrata, je tako? Taj dan je bio, imao valjda 2 marame i ne znam, bio je malo bolje obučen i onda uvijek, kako sam ga uzeo, kaže, buši me, nemam zraka, ja mu skinem jednu maramu, skinem drugu maramu. Nemam zraka, pipa se tu, ja gledam, rekao, pa ti više od kopča, nemaš više ništa. Kasnije vidim da mu je sa njegove live strane, da mu je probodeno pluća su mu gelerno, ima je rupu neki 2 cm, 3. Znači, probivena pluća, probao sam to zaštopati, međutim, nisam uspio. Tako da je to ostavilo na mene utisak, ne baš dobar, tako da sam htio za Novu godinu sebe ubiti. Međutim, s obzirom da sam počeo piti od ranoga jutra, pa do navečer nisam bio sposoban staviti metak unutra u cijev. Opet Bog hvala. To sada te neke stvari što govorim, kako me i Bog sačuva za neke stvari, možda radi ovoga svega što se sada trenutno događa, što ja nisam ni bio svjestan. Rat je prošao, završena ta priča, di ćemo, šta ćemo, imaš novaca, nemaš novaca, hoćeš li ići u invalidsku mirovinu, nećeš, aj proba sam tamo, otiđi kod psihijatra, ja još luđi tamo kad sam. Evo ti tableta, to popi, znaš, i bit će ti dobro. Pa da će me drogirat. Rekao, nije problem, kupit ću ja drogu pa ću ja drogirat, ako treba. Ali nije to. I onda sada treba to čekati za tu mirovinu i onda se ja rekao sebi, neću ja više to ići. Rekao, meni puna kapa, vidio sam ljude bez nogu, bez ruku. Ne znam, Peci, jel se sjećaš isto smo bili na Dubrovačkom ratištu, ne znam mu točno ime, naš sanitet mu je spasio život, dobija rikošet kroz vrat, mu je prošli i bacilo mu oko. Raško Poljac. On je ostao bez oka. Sad zamisli, on je invalid i ja da budem invalid koji nisam ranjen. Nije u redu, je li tako? Tako da nisam, mislim, ja ne kažem da mi smo trebali svi imati neke dobre mirovine. Čekaj, stani malo, nije u redu, jel? Ali ti upravo nije u redu, ajmo reći, u odnosu na Rašu. Nije u redu, ajmo reći, u odnosu na nekoga ako mu je odbilo nogu, ruku. Ali ti si upravo rekao da si se tija riješi 94. godine. Razumiješ, znaš koliko je ljudi u Hrvatskoj na račun PTSP-a samo zato što je gledalo jedna brda dim. Slažem se, Peco, ali nisam... Nije točno da nisi zaslužio. U današnjim odnosima u Hrvatskoj itekako si zaslužio, samo problem je institucija što ti moraš biti lud, dokazati da si pam ili imati stvarno ranjavanje da bi ostvario prava i mirovinu kako treba. A to što je to je taj problem što moraš biti invalid, totalni, bez ruke, noge, šta zna da bi ima neka prava. Umjesto da tu bude kriterij i sudjelovanje i kad si došao i koliko si proveo vremena i di si u kojoj postroji bija, šta si se vidio. Znači, 13 godina sam ja bio u četvrtu. Molim? 13 godina sam bio u četvrtu. Pa to kažem, ko normalan, ti dođu bilo kojega psihologa, psihijatra i sidi ga, evo ja to tvrdim bez da znam tu struku. I bez obzira jeste li vi završili nešto od tih struke, ja se ne slažem s vama ako mislite drugačije. Znači čovjek koji je 13 godina bio u sustavu, a 4 godine rata, automatski ima PTSP, bez obzira pitali ga vi o tome ili ne. Znači čovjek koji je otuka rat, on automatski mora dobiti, nazovite vi to kako god hoćete, ali pravo na mirovinu kako Bog zapovida. Sad, je li to putem invalidnosti, je li to putem nekih drugih pravnih osnova? Ali tebi svaka čast što se odlučio... Peco, poslušaj me, ja se slažem sa to, ja mislim da se i Jozo slaže sa menom, sa tebom, to je točno, ali s obzirom da je sustav ovakav kakav je, da nam to ne omogućava, da to treba strašno puno goniti, ja nisam imao živaca više to raditi i ja sam uzao onih 6A i rekao sam hvala lipa, ali moj je obraz čist, je li tako Jozo? Ja sam... Međutim, moram se malo uključiti.
moram se malo uključiti. Naš najveći problem je, evo sad slušam Miju, i mi u biti tražimo greške nešto u nama. Kao, mi smo krivi za ovo, mi smo, pa mi, pa ovako onako. Znači, taj osjećaj kad ti neko umire na rukama, kad imaš osjećaj da vidiš tu dušu, kad izlazi vanka i svašta nešto, mislim, čovjeka ne može ostaviti zdravim. To bilo koji psihijatar koji hoće na neki način pokazati da možda mi nismo oštećeni po tom pitanju, oštećeni smo izuzetno. Nisam se slagao nikad sa ovim načinom koji je se provodio, jer je to bilo omalovažavanje svih nas po svakom pitanju, jer je našu sudbinu i našu patnju koristile su mnoge institucije za svoju dobrobit. Ti si, Peco, davno napisao jedan tekst koji je bio jako lipo sročen po tom pitanju kako vrednovat određene stvari i sa kojim bi se većina ljudi iz našeg miljea složila. Ali nema ga nije ga ima ko ni pročitati, a kamoli pokušati implementirati u život. Meni je jako žao, evo, danas slušam Miju i onda ti slabo dođe, jer mi mislimo kao, evo vidiš, možda smo i mi nešto pogriješili, a mi nismo ništa pogriješili. Ja i dalje govorim, mi nismo bili sustav. Da smo mi bili sustav, evo svi mi koji smo se kasnije kretali po nekakvim drugim sustavima, znamo kako je to organizirano i ovamo i onamo i da ti nemaš nikakvih problema. To sam 100 puta spominjao kad bi govorio o Gotovini, a moram naći neku vezu za nekakvo liječenje ili ovo desno, da mi rekao kakva veza, pa nekakva institucija brine o tome kad ti moraš doći na nekakav pregled ili nešto. Toga kod nas nema. Tako da je, evo, s jedne strane opet, slušam Miju, drago mi je, s druge strane ne dozvoljavam uopće primisli na bilo kakve naše greške. Ja ne kažem da neko nije koristio situaciju ovakvu ili onakvu, jer jebi ga, nalaziš se u toj situaciji, kao u onom trenutku kad si gledao kako ćeš preživjeti, di ćeš se sakriti, odakle ćeš pucati, šta ćeš raditi, tako je bilo i u onom trenutku kad se nađeš na vjetrometini, da te više niko ne razumi, u osnovi svak želi da što prije odeš. Onda ako je već trebalo otići, ljudi su posezali sa svim i svačim. Ali to nije naša greška. Ali to nije ni rješenje. Nije to rješenje. Nije rješenje. Ne. Koje? Dići ruku na sebe. Pa naravno, pa to. Pa Bože Pa naravno. Bože sačuva. Ali nam se događa. U jednom slučaju to nije rješenje za nikoga. Ali nam se događa, spomenuli smo na početku, 4000 ljudi skoro, to je brigada, jedna dvostruka brigada, mi nismo nikad imali više od 2000 ljudi u brigadi, prema tome to su dvije brigade, četvrte ili bilo koje druge koji su oduzeli sebi život upravo zbog ovoga što sustav nije vodio računa. Nisu ni naši prijatelji vodili računa, da ne kažem ja sad samo sustav. Svako onaj koji je bio u prilici da iskaže svoju brigu za svakoga od nas, to je morao napraviti. Morao, to je bila njegova obaveza, ljudska, božja, svakakva, nekakva, prijateljska, morao je to napraviti. Da, ali oni su dio instituta. Ja i dalje govorim, mislim, ono što u svojoj glavi mislim, mi se nemamo čega sramiti. Današnje generacije koje su došle od 30 godina iza ovoga svega, 25 ćemo slaviti Oluje, to su je 2-3 generacije, one žive na onome što smo mi stvorili i prema tome nemam razloga se sramiti, ama baš za ništa. A da su se ljudi dovedeni u situaciju kakva je, snalazili se, ali opet kažem, snalazili smo se mi i u Dračevu za preživjeti, na Pločama, na Bokanjcu, na svakom onom dijelu gdje smo bili. Je li možda problem u tome, Jozo, što si ti napomene, a sada malo prije ti, ovo naši kao, u njima je greška, da, ali oni su dio sustava. Znači, opet je to. Ono što je rekao profesor Jurčević, ti je sad jasno si ili s njima, šta god to značilo, za nas duboka država, ili nisi. Ili nisi, naglasak na ili nisi, ne moraš biti s nama, ali ne možeš biti s njima. Tako da o tome se radi. A oni koji su sada u braniteljskim redovima koji važe za upravljače procesa, oni su uz institucije. Oni djeluju zahvaljujući institucijama. Institucije ih pomažu i financijski i svakako drugčije. To je stvar pojedinca. To više nije... Da, hoću samo reći kao organizirana skupina, mi smo na Kruševu bili organizirani. Svaki od nas kojemu je Bog dao njegova možda sposobnost
da može otići korak, dva naprijed, nije smio zaboraviti ono što se događalo ranije. To me je ubivalo u Zagrebu u smislu da su nekakva vrata zatvorena za nekoga i da ti sad tražiš vezu da bi mogao doći kod nekoga da te primi na pola sata razgovora. A nije bilo u pitanju čak ni veliki zahtjevi i želje, nego samo da ga neko sasluša pola sata. Mi i danas imamo problem sa istim stvarima. Možda ljudima i ne treba toliko materijalno. Treba mu pola sata da ga neko sasluša za koga on misli, ajmo reći da je uspio nešto napravio u životu i tako dalje. Ta naša problem u kojem svak koji je osjetio malo blagodeti tog lijepog života, ajmo ga tako nazvati jer te se svak nešto klanja i tako dalje, nije smio zaboraviti odakle dolazi i da je njegova osnovna zadaća, što sam rekao i 100 puta ovima u gradu ili bilo di, kaže pa znate kako je vas sluša 2 ure. Pa onda otiđi odatle, pusti nekome ko će slušati 2 ure da mi čovjek govori svoje probleme. Zato ste plaćeni, ljudi moji. Mislim, to vam je dio posla. A mi smo se evo tu vrlo brzo, jer sad kad mi govori jebi ga, ne znam sad šta ću dalje, nisam zna šta ću, a daj mi 6 idi. Jer masu nas je napravilo to na takav način da sam tako rekoć faksom poslao zahtjev, daj mi tu 6 idem dalje i gotovo. Ok, kasnije se boriš i rješavaš probleme. Ali je to je veliki problem. Slažem se ovi. Molim. Evo, ovo što smo do sad govorili, ima neke ipak veze sa tvojim putem i početkom tvoga puta. Zato to je govorim, znači to je taj... I evo, ispričat ćeš nam to i interesira me naročito onaj dio kojega možemo vezati uz ovo što je sad Jozo govorio i što smo govorili zajedno, a to je taj odnos, vidio sam ti tvoj post na Facebook stranicu koju si starta sad Račevca. I odnos neću reći naših suboraca, nego institucije te, naspram tebe i tog starta i puta i sve ukupno. Znači, htio sam reći da taj 6 što sam bio uzeo, jednostavno treba sam ići isto u Afganistan. Mislim, zašto se to dogodilo? Došao sam doma, supruga stavlja stol za obid. Tada je bilo, rodilo se 4. dite, sin, na stolu 5 pijata. Rekao, a meni, gdje je meni? Znači ja nisam bio tu. Sad ne znam jel me možete razumjeti. Znači oni su navikli da mene nema. Znači htio sam se jednostavno vratiti nazad u obitelj. Normalno, sebe sam da koliko sam mogao dati. Nisam htio više ići u Afganistan, mislim, daleko od toga, ne mogu reći, mogao sam imati perspektive i to dobre, to ti Peco najbolje znaš. A jasno, svi. Međutim, sve sam to odbacio, daj mi 6 ne mogu, molim? Ne. Rekao, daj mi 6 i jedan čak. Po tim psihijatrima nisam isto mogao, jer to tamo odeš, pa moraš rano ujutru otići, privati papir, a on ti dođe tek u 11, ja tamo 3 ure još zvirlam okolo, onda on kad dođe, pa dok čekaš red, završiš tek u 1 uru, ja sam već onda ispaljan na žici, ja bi najrađe onda tamo sve njih pobaca kroz prozor i gotovo. I onda sam uzeo to što sam uzeo i ajde kući i onda nastaje druga borba. Nakon onoga što je, kad je pokojni Petris mi umrao na rukama, ja sam spava, puška ispod kreveta, pištolj ispod kušina, bomba ispod kušina. Ima sam noći gdje sam bio znojan i disanje bilo ubrzano, pa odjedanput stane, ne dišem jedno dobri pol minute, pa onda odmah žena se bojala, nije znala šta će. Tako da to su bile isto posljedice gdje smo mi svi imali PTSD, samo evo, ja osobno govorim za sebe, nisam htio priznati da ga imam, a ima sam ga bio, i to debeli. Nakon završetka toga svega kako smo otišli u Vodice, sad počinje novi život. Borba, egzistencija, nemaš dovoljno novaca, kredit za ovu kuću koju si dobija, drž vamo, drž tamo, treba ići radi, patnja, ovo ono. I supruga kaže, ajmo u tabor. Ja kažem, šta ću ja tamo? Normalno, nisam išao u crkvu, ništa se još to nije događalo, ajmo u tabor.
A rekao, neću ići. I ona meni tako svako malo kad ima kad je pokojni pater Zvijezdan Linić drža taj seminar, ajmo, hoćemo li ići. I normalno, kad ti neko dodijaje, onda ajde samo da te se riješim, rekao, ubije me više su ti. I onda smo otišli i tako da je to ono što bi se reklo bačeno, to sime, lagano. Nakon odlaska nekoliko puta u tabor dogodilo se isto ta promjena u mom životu, znači prije toga sam isto puno i beštima, psova, govorio je mater vamo tamo, to je sve izbačeno vani, znači drugi način razgovora, saslušati, mislim, trebalo je proći vremena, bilo je tu peglanje i to dobroga. Kako se ratovalo tamo, sad sam morao na drugu stranu ratovati. I onda jedne godine, to je bilo 2011. odlučio sam se na korizmu na kruvi vodi. I za vrijeme te korizme meni dođe tako kroz molitvu da idem za Mariju Bistricu. Iz Vodica. Iz Vodica. 2011. je. I to nakana je bila za svećenike. Jer primijetio sam da svećenici isto nisu baš nešto... Molim. Niko te ne prekida, sve onda meni ozvanja ovdje. I kažem, radi svećenika sam išao i tako, ti ćeš spavati, rekao, nemam pojma, rekao, moje da idem, pa šta bude. I toliko sam bio siguran u Boga da jednostavno sam došao do tamo, nisam imao siguran gdje ću spavati, ništa živo. Kako, šta je bilo, tako mi se posložilo lijepo i uspio sam tamo doći. Krenio sam sa 150 kuna, vratio sam se kući sa 200 i sa velikom svićom koja košta 200 i nešto kuna, poklonima i tako, mislim, rekao sam, Bog je stvarno velik. I onda sljedeće godine, 2012. sam isto išao kasnije za Vukovar i onda isto bilo malo upitno kako ćeš spavati, ipak je to 11. mjesec, nije to baš 7. mjesec da je toplo, nego je hladno. Ja kao rekao, idem pa kako je. Da. Tako da sam i onda isto išao odavde. Išao sam isto odavde. Šta sad to? Tebi je neka mikrofonija se tu dogodi. Da smanjimo da malo. Sve mi čujemo sve dobro. I onda sam tako da odavde sam bio išao i onda sam odavde nosio križ od Jole Mateša je napravio jedan križ sa 12 rupa, to je kao simbolično tih 12 vodičana što je poginulo u ovome ratu i to sve nema problema i tako sa tim križem ostavio sam ga na Ovčari. I onda jedno vrijeme nisam bio išao, ja mislim da je 2012. bio oslobođen Gotovina, ili ne, 2011. 12, je li tako? I onda sam I onda tako je prošlo neko vrijeme i opet se to javilo isto tako kroz korizmu, kroz post i opet Vukovar. Ali, kao pripadnik 4. sa Dračevca. I onda sam napravio isto križ, ne znam, može li se vidjeti, evo vidi se, križ je radio Ante Lavrović iz Ražina, križ je radio od maslinovog drveta, a ove krugove što se vidi, šta piše in hoc sigma vinces, to je radio jedan drugi čovjek ugravira, tako da je to samo utisnuto unutra i normalno grb 4. gdje sam ja ponosan na to. Tako da onda došao je taj dan, prvi petak, to je bar bio 1.11. svi sveti Dračevac. Ajmo tamo, niko nema pojma gdje ja ide, niko ništa ne zna. Pupić znaju da Pupić rekao da će neke novinare zvati, međutim nije. Pa pitaju, di si ti? Rekao za Vukovar. Di, šta, kako, kuda, zašto, čega, pitanje. Pa rekao ide na mene. Tako da se onda tek saznalo za to. Niko ništa nije znao. Tek kasnije je došla ova Julija Budimir, tako onda sam ostao sa njom u kontaktu. Sa Karol kao, zašto Vukovar? Ipak je Vukovar taj što je za mene krenulo sve, Bogdanovci, ići tamo taj poziv i to sve. I nekako je to simbolika naše države, taj Vukovar, pad Vukovara. Volja bi da se nije nikada napravio, da smo ga ogradili
da je postao jedna vrsta muzeja kao i Auschwitz. Volio bi da su se napravile druge kuće, samo da se očisti, međutim politika je napravila to što je napravila. Volio bi da se dogodila i ta treća akcija, pa taman ja isto poginija, gdje je, znači, Bljesak, Oluja, pa treća koja je bila planirana, to je bio Grom, ili tako, koliko ja sam čuo informaciju. A skraćenica je Bog. Molim? Spremali smo se za to. Znam. Volija bi, međutim, eto, nije. Bogu hvala što nije, bilo bi dosta mrtvih, ali mislim da bi one u 2 dana otišli čak. To je neko moje mišljenje. I tako da je to onda krenulo, ali isto je bilo to pitanje di ćeš spavati, kako ćeš spavati. Ja stvarno, u sva 3 moja puta koja sam bio išao, ne znam hoću li još ići, daj Bože da idem, to ne ovisi o meni, ovisi o njemu, nisam uopće promišljao gdje bi ja spavao. Jednostavno, to sam njemu prepustio i u njega sam se uzdao. I to je neki moj novi život koji je krenija i tako. A jesi li pokušavao možda kontaktirati, mislim, jesi li pokušavao još nekog ne nagovoriti, pozvati da ide s tobom i tako, te stvari, obraća pupi, tamo. Pita me bio jedan put ovi Čangradović, kada di si, zašto nisi mene zva da iša bi ja, ali Peco, treba znati jednu stvar, to je moj poziv. Bog se meni obratio, nije tebi Peco, nije tebi je Bog rekao Peco da ti radiš ovo, sad šta radiš? Ali nisam znači, sam. Moje poziv bio to da ja idem. Tako da, ipak je ovo moja zadaća nekog koja mi je povjerena. Recimo, supruga mi ima sasvim drugo, ona piše neke statuse gdje ona napiše nešto i ovi što pročitaju vide sebe u tome pa im pomogne kroz to, ali ona uopće nije mislila na tu osobu, ona jednostavno samo tako napisala, tako je došlo u duhu, napisala i to je to. Znači, jasno Mio, međutim, shvati šta bi želio kazati, na primjer, taj tvoj pothvat nije uobičajen. Znači, ti u ime nečega i ne samo svoje osobno, znači ti imaš svoju osobnu katarzu duhovnu i to radiš. Međutim, ipak izabra si taj put sa Dračevca na Vukovar. Znači, ima neke simbolike u svemu tome, tako da stvar je da ljudi poput tebe, kad nešto rade, da ih društvo primijeti, da je Jelena Veljača utovarila nešto na leđa i hodala 400 metara, to bi sve vijesti to prenijeli na svijetu. Tako da o tome se radi. Ali to ti je Peco, ali to je Jelena Veljača. Nije bilo do tebe. To je Jelena Veljača, to nije Mioga Lijat. To je Jelena Veljača. Dobro, u tome je razlika što je to jedna osoba koja je javna osoba, koja je bila u glumi vamo tamo, i čim se spomene Jelena Veljača, gotovo. To je isto kao i sad otvoriš mobitel i onda iskače Lidija Bačić iz Paštete, pa je Jelena Rozga, pa Kim Kardashian. Ministarstvo hrvatskih branitelja... Ne boj se, neće iskočiti hrvatski branitelj da je nešto dobro napravio. Ne boj se, to neće iskočiti. Iskoči uvijek nešto što nije bitno. A zašto ne? Zašto neće iskočiti? Čekaj, iskočilo bi to Samo tren. Znači, Ministarstvo hrvatskih branitelja, HVIDRA, udruga, koordinacija udruga hrvatskih gardijskih postrojbi, generalski zbor, imaju dovoljno moći i love da tebi pomognu kad su čuli za tebe, da ti pomogli da nas kupe 300. Znači, oni su zaduženi da tebe dovedu u medije, ne ti sam. Nije Jelena Veljača sebe dovela na trg, niti ona sebe organizirala išta, niti ona sebe dovodi na televiziju. Slažem se Peco sa tebom, ali mediji rade ono što rade, to znaš i sam. Mediji rade ono što rade i ti, ako si nešto napisao u medijima, nešto protiv ovoga, oni tebe ne stavljaju. To znaš i sam. To mi razumijemo. Ovdje šta mi hoćemo reći, to mi baratamo istinom. Znači, ne štedimo nikoga. Ako mi je neko kriv je. Ako si došao u udrugu neko i obratio si da ideš u Vukovar, to je trebalo biti u novinama sljedeći dan, jer je njima Slobodna Dalmacija dostupna i ako se mogu naslikavati ispred šatora, tamo za vrijeme falše ove korona pandemije i pizdarija, a onda mogu i tebe promovirati. Evo o tome ti ja govorim. A slažem se Peco, ja sad tebom, ali nisam ja zadužen da se ja sam bio Reka Pupić, ja sam rekao najavio, idem tada i tada,
Znači, zašto se nije dalje, pa ne mogu ja. Pa javio si se iz nekog razloga, osjetio si potrebu da se moraš javiti, osjetio si potrebu, eto ga, i sad ti nemaš na sebi nikakve krivice, ti si super sve odradio. Znači nije u tebi stvar, nego evo, ja moram kritizirati nekoga, starta si tako cijelu emisiju, pa kad već kritiziram nekoga, bum, evo ga, sad rekao sam, znači oni su ti trebali... A ima, reći ja još neke stvari, možda ne bi trebalo to govoriti, ali evo, ako ćemo govoriti... Nemoj, evo, startali smo sa tim putem, pa ga završi Vukovar. Tako da, ako krenemo... Pa tiče se Vukovara, tiče se puta Vukovara. Može, reci. I sad kažem, dolazi taj dan, međutim, kako je meni to došlo za ići Vukovar, i onda se ja isto planira rutu, di, kuda, kako, kojim putem ići, da ti, di ćeš proći, moraš napraviti neku bar rutu, koliko toliko da vidiš di si, šta si. I tako sam ja odredio rutu gdje bi išao bi skroz znači, Split, pa put Knina preko Biočića, ništa Drniš, znači tuda, pa onda gori prema Gračacu, Udbina, Korenica, do Slunja, kod Slunja idem desno prema Cetingradu i izbijam tamo put Gline. I sa Gline sam treba ići na Popovac. Ali, kako sam bio ja to radio, još to je bio 9. mjesec, ja sam radio vamo kod jednih ljudi neku vodu i keramiku i slušam katolički radio, mislim, od kad sam se obratio slušam samo taj katolički radio, ne slušam ništa drugo, nemam pojma zašto, ali evo, ima tamo lipe glazbe i sve, ali... Dobro glazbu, rekao, ne. I 9. rujna, kad ima kao domoljubne minute i tako dalje, i sada šta se dogodilo 9. rujna, i sad to se govori kako 9. rujna bio je napad, 43. godine, bio je napad na Zrin. Partizani su potukli cijeli Zrin. Ostalo je možda njih nekih 15 živih i onda kasnije sam čuja to kako sam došao u kontakt sa tim nekim ljudima, da je tih 15 ostavljeno slobodno, tako na životu da oni reču da su ih spasili partizani od ustaša. Eto, to je tako bilo njima rečeno. Neki ti ljudi sada koji su bili stanovnici Zrina žive, valjda još tu negdje u Slavoniji, nisam siguran. I sada, ajde, dobro, napalo to sve i sad on govori dalje, spiker i kaže, a najmlađa osoba koja je bila, to je bilo dite od 15 dana. Ja kad sam čuo to 15 dana, ja nisam mogao vidjeti. A koje to monstrumo čovjeka može dite od 15 dana ubiti? I što je najinteresantnije, sad meni to ne ide iz glave nikako. Zašto Zrin? Nedugo zatim, nakon toga, ja mislim da je bilo 13. bila je posvećena crkva u Zrinu, ili tako nešto je bilo, jel tako? Bija je i Bozanić, bilo je tamo svećenika i svećenika. Je. Šta ti meni, Bože moj, hoćeš reći sada sa tim? Zašto ti meni sad to non stop držiš u glavi i očigledno moraš tuda ići. Sada minjaj rutu, došao si do Gline, ideš put Zrina, pustoš teška. Onda mi ovi jedni govori, tamo su ti sve srpska sela. I? Šta onda? Da. Ajde, pravi drugi plan. Tako da sam onda iz Gline put Zrina za Dvor išao. Iz Dvora sam išao za Hrvatsku Kostajnicu, iz Hrvatske Kostajnice na Jasenovac. Na Jasenovcu nisam bio sam na onome drugome spomen obilježju gdje je pribačena ona ploča od Hosa što je Pupovac bio tražija, tamo sam bio. Šta i danas je to polemika, nije bitno, a Jasenovac uvijek tamo stoji. Ali u Jasenovcu su iza rata oni ubijali puno više nego što je za vrijeme rata ubijeno. Ali o tom potom. I tako da sam mora promijeniti rutu. Nije mi bilo drago što minja rutu, ali eto, ako je to takva Božja volja, onda ajte, taj dan recimo od Gline pa skroz do Dvora, ajme, nigdje nikoga, čuješ tamo lovci da pucaju. Molim? Čuješ tamo da lovci isto pucaju, love divlje prasce, pustoš teška, priroda, mislim, naša nije loše.
priko invalida iz Petrinje sam se uspio spojiti s ovim nekim ljudima koji su u Dvoru bili, tako da su mi tamo kasnije našli smještaj. Došli su meni u susret, radi toga jer nisam mogao otići u Zrin ovako kako je, jer strašno je daleko bilo i ovi put je nikakav do tamo. Došli su ispred mene i odvezli su me do Zrina i tamo sam bio, pomolio se, slika i tako dalje, pročitao sam one napise koliko života ima kad je bio ubijen. I onda oni meni sad pričaju putem sad dok me voze. Kaže, znaš li ti ko je bio zapovjednik tog napada? Ja kažem, nemam pojma. I sad ja to slušam, čekam. Kaže, Janko Bobetko. Onda je bio poručnik. Ostavi piće pod pive, makni ga čas, šuškaš ni non stop. Nisam mogao vjerovati to što sam čuo. Jednostavno nisam mogao vjerovati. Pa rekao, daj, nemoj me zezati. Kaže, je. I tako mi je bio ispričati neke stvari. I onda kasnije bio rekao da Damir Tomljanović Gavran, on je ubijen sa metkom 5,56. Ne sa 7,62. 5,56. Da se on bija suprotstavio Bobetku. Jer je zna šta je bija radio i valjda njega tija slušati. A rekao, zato si ti mene Bože poslao vamo. Da ja to čujem i zašto? Zbog čega? Šta, kako? Mislim, bija sam tamo u tome Zrinu, tamo je tuga i jad. Tamo sad žive Srbi. Ja mislim da ima njih 2 obitelji ili 3, nema pojma. Nije asfaltirano, ništa. Kuće su nikakve. Tamo još ima poviše je isto stari samostan Karmeličana, mislim, nisam siguran. U ruševno stanje, normalno propada. I tako da, eto, saznao sam o tomu šta evo, nisam ti ja saznat. Kasnije kad sam otišao na spavanje, tamo sam spavao isto kod nekih ljudi, ljudi ne idu u crkvu, nije bitno, dobri su, mislim, crkva nije mjerilo ko je kakav čovjek, tako da se razumijemo, nemojte me krivo shvatiti, može neko ići u crkvu, biti non stop, pa činiti zlo. Čekaj, oprosti mi još što te prekidam. Daj vrati malo nazad, film. Ko ti je rekao ovu priču za Gavrama? Ponovi, ko ti je to rekao? Od koga si to čuo? Od pripadnika koji su bili na ratištu, oni su sad u mirovini. Jel? Mislim, prvi put čujem tu priču, a jesi šokiran, ja sam bio onda šokiran. Oni su isto, jedan tamo živi isto blizu Dvora, on je bio pripadnik 1. gardijske brigade, a drugi ne znam gdje je bio koji, on je isto bio u gardijskim brigadama, ja mislim da je bio u Gromovima, oni su me vozili, ne znam i sada imena, ali oni su mi bili rekli, a slušaj, dima ima i vatre. Ja mislim da se slaže sa mnom, dima ima vatre, nešto je tu. Pa evo, osobno nisam čuo tu priču, nisam imao nikada. Pa nisi čuo, zato što se nije govorilo, ali kažem ti, ja sam ostao šokiran, nisam mogao vjerovati svojim ušima, jednostavno, jer znam da je isto Bobetko radio one planove za i Bljesak i Oluju, šta ja znam, normalno bio je u tomu svemu, za sve te akcije koje je. Zato mi to nije bilo išlo u glavu kako to da je on to tako napravio. Onda je on valjda bio poručnik, nemam pojma šta je bio, tako nešto. I to je to. Da. Dobro. Čuj. Damir Tomljanović Gavran isto su za njega rekli da bio samo takav, da bio odličan, evo vidiš kako je završio i kažem ti da je ubijen sa metkom 5,56. Znači to je NATO municija, je li tako? Jel se slažeš, NATO municija. Oni su imali 7,62, koliko ja znam. Imali su i na tone 7. I 5,54.
i ono za 5.54 to je bio oni Kostolomac. Tako. Da. Ima jedna cijela grupa ljudi koji je tražila ponovo istragu vezano za Gavranovu smrt. Ima toga dosta po fejsu. Mislim, ja stvarno ne mogu komentirati jer bi govorio nešto o čemu ne znam ništa. Međutim, tražili su oni da se pokrene istraga vezano za to. Bilo je priče oko upravo kalibra metka i tako, ali stvarno ne bi mogao, ali znači ta priča postoji. Jozo, ja govorim ono što sam ja čuo. Ja znači ne govorim ono šta znam da sam izmislio. To mi je bilo rečeno i nisam mogao vjerovati, jednostavno nisam mogao vjerovati. Da to dobro, tako mislim, ne znam šta da kažem, čukajem isto da mi suborci, autentični ljudi govorimo o stvari koje mislimo da trebamo reći i koje su na duši i na srcu. I ja moram priznati da evo, nisam čuo tu priču do sada, shame on me, ali volja bi, bit će prilike u pogledu razgovara sa milion ljudi. Ja smatram da će ipak istina izići na vidjelo. Vremenom će to isplivati. Mi se istinom bavimo i dovodimo ljude koji su najbliže istini moguće, tako da evo. Slušaj, ja znam isto sa ovom izjavom da sam ja sad sebe malo isto i obilježio. Jer ne boj se. Slušaj, ne boj se, nije bitno, slušaj, da nisam toga svjestan, svjestan sam prema tome, ali od toga ne bižim. To je tako, je i gotovo. Čuješ, sama tvoja pojava na Čuki nešto govori, jer... Za Gordana u Hrvatskoj Kostajnici, za Gordana Lederera, ja mislim da je isto bila nešto, ajmo reći, neka muljaža, po onome što sam čuja. Isto je, ja mislim, bojnik u mirovini sačeka tamo, isto je ranjen, bio, odvaja me tamo i kaže da su priko 2 ure da su čekali helikopter da dođe po njega, mogli su ga spasiti, na kraju su ga vozili sa hitnom i na putu da ih izdahnija. Eto, Gordan Leder, znači mogao ostati živ. Dobro, mislim da postoje, da ćeš se i ti složiti s tim, i ti Jozo, u našem svijetu postoji puno urbanih, ajmo tako nazvati, legendi, stvari koje tvrdimo da su se dogodile ili su se dogodile po sumnjivim nekim okolnostima. Evo, život je takav, nije ni crni bijel, svašta to ima. Tako da u nekim slučajevima, nije moja procjena o čemu treba govoriti, o čemu ne treba govoriti, shvaćate šta želim kazati. Međutim, ima puno toga, na primjer i Keko pokojni. Dobro, razumija sam. Ne samo to, ja sam reći sada kad već pričamo, ja sam da spomeni i Keka, našeg pokojnog Ivicu Ravlića, koji je isto tako pod sumnjivim okolnostima preminio u Splitskoj bolnici i zapravo se ne zna o čemu se radi. Htio sam reći da recimo taj put, eto to me potralo tamo da idem na tu stranu, mislim nije bilo jasno zbog čega, zašto me tamo šalješ, ali očigledno da eto to je taj razlog. Ali sam put recimo za Vukovar, bilo je etapa gdje je bilo dobro, bilo je etapa gdje nije bilo baš tako sjajno. Pratila me dosta dana kiša, hodaš u majici samo kratkih rukava i doduše majica na špaline, ali ispod one kabanice se znojiš, tako da nije baš nešto ugodno. Spavaš kako šta ti dođe, di te šta ponude, uglavnom nisi mislila na to, ali najduža relacija što mi je bila, to je bila ta iz Knina prema Gračacu, to još nekako, i onda ona iz Gline skroz do Dvora. Nikad doći. I onda sam bio, ja mislim da je to brdo Vrbnik se zove, vidim ja da ide taj neki uspon i onda moraš uhvatiti tempo i onda drži tempo, nema puštanja, jesi stav gotovo, ko će se kasnije pokrenuti opet, dok nisi došao do gori, tako. A uglavnom to sve ta srpska sela i onda oni šta, eto, i Pupac govori, kaže da mi njih diramo, ko njih dira tamo, pa niko živi ne dira. Ja prvi tamo ne bi živio. Ko ide tamo?
Ma, ne. Isto su mi tako ta dva čovjeka rekla, ta branitelja, dva u mirovini su mi rekla da prošao sam kraj, to ću i staviti isto na Face sliku, mislim da sam je bio stavio, poslao sam, Gvozdansko. Gvozdansko se isto tamo slavi, ali to je poznato Gvozdansko iz tog razloga što Turci su htjeli osvojiti to Gvozdansko, bila je zima i nisu ga uspjeli osvojiti. Hrvati su ga branili puno slabije, puno su slabiji bili od Turaka, branili su ga, ali Turci ga nisu uspjeli osvojiti i onda jedan dan Paša kad se diga vidi, rekao ne čuje ništa, otišao tamo, kasnije su pomalo išli naprijed da vide šta je, svi su se Hrvati smrzli. Znači, nisu uspjeli osvojiti vojno, ali ovako je, znači prvu bitku koju on dobija nije ajmo reći sudjelovao baš onako. Tako da je onda, to je to Gvozdansko poznato po tome da su uspjeli odbaciti Turke, jedno što su hladnoće pomrli svi i Paša ih je sahranio sve sa križem. Međutim, 45. onda imamo Ploča, zaklani Hrvati, pa 91. zaklani Hrvati bačeni u vatru. Eto, to ima. To, mislim, to je to, ovo je bliže povijesti naše, od strane onih šta ih mi kao fol napadamo non stop. Znaš o kome se govori. Tako da, eto. I onda, eto ga, tu je taj Vukovar, Bogdanovci, stranjeni skroz sa zemljom. Ja kad sam došao, oni su bili napravljeni, tamo me sačeka Denis Vuknić, Sandra isto, Vuknić. Jedno i drugo su bili ranjeni kad je pokojni Andrija Matijaš poginja, to znaš, Pevco? Da. Oni su me sačekali tamo, njima mali balon igrao stari. Ima na mojoj slici je to baš, sam stavio tu majicu Bogdanovci što sam dobio od njih i tako. Bilo im je drago i tako. Uglavnom, to je taj, šta ja znam ti ću ja više ići, rata se sjećam, pa i jesam i nisam, gledam to zaboraviti, neke stvari, mislim, ne skroz, ne treba zaboraviti sve, ali život ide dalje. Normalno, dica su mi ponosna, radi beretke, već se sada otimaju ko će beretku uzesti, kome će pripasti. Rekao, morat ću nabaviti još dvije. Imaš na pazaru, imaš u ovim antik shopovima, možeš kupiti. Hvala lipa. Ona prva je prva. Jel' tako? Je, ali razočaralo me, vidio sam ih na njuškavu. Tako je, Ozo, ima ih na njuškavu. Ima, to su naše sudbine. Ma htio sam samo se vratiti ovo za Lederera. Mislim, zna se da Vasiljević tada nije osigurao da helikopter može sletiti. Čekalo se nekako vrijeme, evo protiv Vasiljevića nikad niko nije digao nikakvu optužbu i tako dalje, glavno da su se dizale ovdje protiv naših Merčepa ili bilo koga drugoga. To je valjda naša sudbina, ne znam ni ja. Ono što se tiče svih ovih ostalih stvari što mi govori, postoje institucije, mi se volimo kao na to pozivati, ali ako postoji ikakva nekakva sumnja, neko onda treba na to i odgovoriti, jer se to ne smije pojavljivati. Žalosno je da se niko ne referira na to. Ja sam igrom slučaja naišao na slučaj na Fejsu, je neko to objavljivao, gdje čovjek i nekakva izvješća i tako dalje vezano za našega Gavrana, ali kažem, institucije ne smije ostati nikad ništa upitno, prema tome na te stvari treba odgovoriti. Za bilo koje pitanje koje se postavlja pred nas, znamo da, koji smo bili iz početka, znamo da je uvijek bilo nekakva, kad bi na nešto loše išlo, vikali bi izdaja i ovako i onako, ali definitivno treba ocijeniti situaciju kakva je i za nas ne bi trebalo ostati ništa upitno po bilo nikakvom događaju za koji bi neko pisao ovako i onako. Treba shvatiti da ima i ljudi sa one druge strane koji pokušavaju na bilo koji način, pa i nekakvom dezinformacijom ili nečim dovesti u pitanje ovo ili ono, tako, ali kažem, institucije postoje, one na svakakav takav mig
trebaju reagirati promptno, brzo i odgovoriti na to. Ja znam da ima puno toga, mediji su mediji, javne mreže su javne mreže, mogućnosti da bilo ko iznese bilo kakvu sumnju, ali recimo kad se radi već o ovakvim događajima, bilo bi lipo da neko službeno odgovori i na takve sumnje. Ovo slučajno, kažem, ja sam naišao na ta i čitao sam dosta oko toga, pa sam upoznat, evo Peco nije to niti vidio, za Lederera znam, jesu se provodile nekakve istrage. Znači, Jozo, da ima nešto u tom, ako neko već nešto priča, da nešto je. Tako govori da institucija mora odgovoriti na te stvari, jer bi to bilo pogubno za nas da je nešto u takvom pogledu bilo uopće i moguće. Normalno, kao čovjek mi je jasno da je sve u životu je uvijek sve moguće, pa su moguće i takve stvari, ali ne bi se smjelo ostavljati neodgovoreno, nedorečeno ili da nekakav trećerazredni birokrata u bilo kakvoj našoj ustanovi, ne znam, kaže, ma pusti, to su priče i tako dalje. I na svaku priču treba odgovoriti. Ja se strašno zalažem za to, jer iza nas više nema živih svjedoka. Onda možeš govoriti što god hoćeš. Ali interesantno, reka si Jozo, iza nas nema više živih svjedoka, ali čudno kako još uvijek ima živih svjedoka od NOB-a. Interesantno. Nema ih puno živih, ono kad kažemo da imaju partizana, to su njihovi unuci, sinovi njihove mirovine su sve nasljedne, znači nema njih, nego su, to nam je jasno šta je. Međutim, opet Jozo kažeš, i opet zaključujemo isto, trebale bi institucije. Sad zamisli šta mi od njih tražimo. Mi tražimo od institucija da se idu baviti informacijom, recimo oko Gavrana i da to, ili detalja oko Lederera. Međutim, ti mi živimo. S čime se oni bave danas? Pa danas meni civilna zaštita i ovi neki stožeri kroje sudbinu. Oni ne žele ništa nama, startali smo s tom premisom, 4000 ljudi se ubilo. Niko o tome ne progovara, mi svaku emisiju kažemo, niko o tome ne progovara. Oni i dalje ne progovaraju o tome. Oni i dalje se skupljaju na televiziji, taj civilni stožer, i izbacuju neke statistike za ovu kinesku gripu, međutim i dalje odbijaju govoriti o problemu nas branitelja, i dalje odbijaju govoriti narodu da nas ima sve manje zato što umiramo premladi, po statistikama imamo neki problem. Tako da, premladi umiramo, to je točno. Znači nije to stvar samoubojstava, nije stvar samo samoubojstava, niti je stvar konstatiranja problema, a niti se više radi, mi ne možemo nikad doći na svoje sa istinom koja je tako detaljna kao što je Gavranova smrt, na primjer, ili Ledererova, pa nama su progurali Istanbulsku i Marakeš bez ikakvog problema, bez da se iko pobunja. Nama je radikalna ljevica ušla u Sabor bez da iko reagira, šta bi, ajmo kazati, institucije i nacionalna sigurnost trebali reagirati u slučaju da se neki radikalni elementi uvuku u hrvatsko društvo i u politiku. Tako da očekivati od njih da se oko ovoga bave, a to je smišno. Ovo je za nacionalnu sigurnost su izuzetno bitna pitanja, jer na kraju krajeva unose razor između nas, jer neko je tamo trebao biti s druge strane ili na taj način. Prema tome, to su pitanja za nacionalnu sigurnost. Budite sigurni da bi vanka neko reagirao na takve, ako su poluistine ili neistine i tako dalje, njih se mora raščistiti bez obzira. Međutim, mi nismo raščistili, jer to nikoga i ne zanima. Evo, danas govorimo o tih 800 ljudi koji su ekshumirani iz jame, u kojoj ni jedan javni medij nije objavio ništa. Nešto se pojavilo u ovome. Prema tome, ako je tamo zaboravljeno 800 ljudi je zaboravljeno da im se, a barem kaže da su ekshumirani, onda šta ćemo za jednog čovjeka ili za dva čovjeka ne znači ništa. Ta naša indiferentnost prema našoj povijesti je zapanjujuća. Našu povijest ne može niko promijeniti. Ona je bila točno onakva kakva je, sa svim plusevima, minusima, sa svim žrtvama, gubicima, sa svim onim, kao i svih drugih naroda. Znači, nikakve razlike tu nema. Jedino mi nismo riješili problem naše povijesti. Mi dozvoljavamo i dalje
da razni džavalebaroši, ne znam kako bi sve to nazvao, te ljude. Da nam kroje povijest. Tako je danas, ali za sitne interese, nekakvi sitni interesi. Vidite da je se u Njemačkoj ekshumiralo 800 ljudi iz nekakve masovne grobnice. Budite sigurni da bi bilo na vijestima, na kraju krajeva čitamo vijesti o tome kako je izvađena nekakva bomba iz Drugog svjetskog rata, kako je blokiran nekakav grad jer je trebalo napraviti to i to. Međutim, u Hrvatskoj mi nemamo sada informaciju zašto je nema. Zašto nemamo informaciju koliko se nekome sviđalo, ne sviđalo, ali to je naša povijest. Ja govorim, mi ne možemo pobjeći od nje, ljudi moji, mislim, ona je takva, krvava je bila, izuzetno krvava i imali smo šansu da kroz ovaj Domovinski rat napokon riješimo pitanje naše povijesti, jer je Domovinski rat temelj Hrvatske države. Kod god meni šta govorio, neki dan mi je neko rekao je i 72. je ovo, je ono. Slažem se ja sa svim tim, to je dio života naroda, ali prvi put je 90. Ali 91. je 91. Tako je, digli smo našu zastavu, pa smo našu himnu. Posao je dovršen, znači mi smo odradili posao. Mogu li se ja samo nadovezati, Jozo, na tebe ovo što si bio rekao sad, tih 800 žrtava što je izvađeno. Znači, neko je učinio genocid, je li tako? Sad, čujemo Pupovac kako govori nešto za Dom spremni i tako te neke stvari, pa čujemo isto i Milanović kako govori da je to jezik mržnje. Da. Sad ovako, ja prvi osobno ne bi ratovao na onaj način kao što je Pavelić ratovao. Daleko od toga. Ali svoj dom ću braniti svojim životom i to nemilo i spreman sam i dan danas svoj dom braniti u bilo koje doba dana i noći. Za dom spremni, ja mislim da je svaki čovjek spreman za svoj dom braniti. Bio on Hrvat, bio on musliman, bio on Srbin, bio on Arapin, Englez, Francuz. Ja nemam pojma šta ima, nije mi jasno šta ima u tome loše, ako si ti spreman braniti svoj dom. Isto tako, govor mržnje je onih 800 iskopanih, to je govor mržnje. To je govor mržnje, znači ti mrziš tu jednu narodnost, tu jednu naciju i ti si to ubija. Govor mržnje je isto taj Zrin, šta se to dogodilo. Možda je govor mržnje isto bija i Gavran. A govor mržnje je sigurno i križni put Blajburg pa na ovam. Ja mislim, to je govor mržnje. Tako da, recimo, gospodin Milanović, oli ti ga drug, ne znam kako mu bolje paše, treba se malo priupitati šta je govor mržnje. A ne bi bilo loše da ne treba, kako bi rekao, ne treba nositi pušku ni tišta, neka prođe sve one terene gdje smo mi bili, samo neka spava tamo gdje smo mi sve spavali da vidi kako je bilo. Ne treba, to ne može doživjeti, to se doživi jedan put 1000 godina, nakon 900 godina to smo doživjeli mi i interesira me di je on bio. Nema on 25 godina, pa da nije bio u ratu. Mene ne interesira, ko nije bio spremno, to me ne interesira u tom smislu ili ratnome. Ima njih dosta koji nisu bili sa nama, međutim danas nam kroje ono kako oni misle da jesu. Evo ja sam isto malo prije imao situaciju jednu, nešto sam uradio i čovjek mi non stop nešto jeftinije, pa koliko bi ti da ti ja napravim to jeftino. I na kraju sam ja njemu PTSP lud, na kraju sam ja manit, ili ti liži oltare, ti nisi kako triba, on je godinu dana mlađi od mene, a ti nisi bio u ratu. Čovjek moj, imaš muda, isto manje od komarca, oprosti. Tu si u pravu, znači ovako, evo, sad prevodit ćemo emisiju u kraju 90. minuta, super je bilo. Već 90. Da, viš kako brzo vrijeme prolazi. Samo ću reći, i Ernest Hemingway je imao stajalište pri kraju života, prije nego što se riješio iz puške, evo kako je on završio jer je bio u ratu, ali on je imao stajalište ovako, znači samo je cijenio ljude koji su bili u ratu, a i njih je dilio na dvije skupine, na one koji jesu stvarno pucali, na koje se pucalo i ranjavani i na sve ostale. Znači ne radi se o tome ko je više doprinio, svi smo mi ovo, svi smo mi ono. Radi se o tome da rat je jedno posebno stanje
doživjeti ga na ovakvom mjestu kao što je ovi Bogom dan komadić zemlje za ciljeve za koje smo mi odratovali i da se to dogodi baš našoj generaciji, to je ipak nešto za cijeniti. Naše nagrade nisu ovozemaljske, tako da ti ćeš se Mio i dalje nervirati, ja ću se isto i tako i dalje nervirati i Ozo će se isto nervirati. Naše je da se živciramo, da govorimo istinu i da ne posustajemo na svome putu. Tako da evo, sve ovo što si ti govorio do sada u emisiji je stvarno dosta često rečeno od svih. Evo ovako bi ja nešto još rekao na kraju, ajmo reći mi Hrvati isto smo Bogom dan narod. 91. smo krenuli u taj rat, nismo imali pojma šta kako, do tjedan je ima krunicu oko vrata, nosili smo krunicu, nismo znali šta nosimo. Drugi su molili za nas. Hrvati su bili, to znate i sami, zid obrambene Europe, gdje god je šta trebalo, zvali su se hrvatski ratnici. Jednostavno, mi smo taki naroda, jednostavno možemo braniti svoje, nikada nismo išli u osvajanja, što je strašno dobra stvar. Nije nama problem otići osvojiti i Srbiju, da mi to hoćemo. Nas to tamo ne interesira, zato što to tamo nema ništa interesantno za nas. To je ono najbitnije. Dok njima ima interesantno... Nikad nismo, tako da nikad to nismo radili. Njima ima interesantno ovdje, strašno puno tih stvari. Za vrijeme onoga MPRI programa, Peco, ako znaš i ti isto Joza što je bio u Dračevcu, to se pa onda ovi jedan naredni... Američki privatni program. Tako, ali ovi jedan narednik iz Amerike je bio tamo nama isto predava i tako da on se čudio kako smo mi sa tim nekim načinom ratovanja uspjeli to tako neke te stvari vamo tamo. Rekao, vi pišete po vašemu, rekao, ali ovo nije Amerika, ovo je Hrvatska, ovo je drugi način raspored zemlje, planine, srce je drugčije nego vaše. Nije isto. Sve su oni provali, nema šta nisu provali, ali... ali stvari u tome što Ameriku nije niko nikada napao nešto ovako, vojnom silom. Oni su uvijek bili tamo negdje vani napadali, a mi smo se ipak branili. A kad čovjek brani svoje, može biti, znaš koliko njih protiv tebe, ipak ćeš ga odbraniti. To je svima jasno, kao što sam i rekao, 900 godina je tribalo, Jozo. Ma treba se samo, evo znači najnoviji događaj, ima 5 dana, ili ne znam koliko, nije bitno, tresemo se, zamislite, cijela hrvatska javnost se trese, hoće li Pupovac i Milošević doći u Knin 5. Kao da je ovaj Domovinski rat počeo 5.8. kad smo mi ušli u Knin. Niko ne govori o tome da je taj rat počeo Balvan revolucijom. Evo, zato kažem da su sve ovi datumi i ovih sada mjesec dana najbitniji naši datumi u povijesti. Josip Jović na Pletlicama. Tako je. Zašto sada, zašto tolika smutnja oko 5.8. i Oluje? Mi smo 5.8. pobjedili. Znači mi uopće, ja ne znam zbog čega stvarati takvu paniku oko toga hoće li neko doći ili neće. Ja bi puno više volio da naših stratišta ima jako puno. Sjetite se od 90. pa naprijed. Recimo da dođu na Plitvice, evo kad je godišnjica pogibije Josipa Jovića, na mnoge druge, da se sjetimo početka, ne kraja, jer postavljajući priču na ovakav način kako se nama pokušava postaviti, i to je svakodnevno u medijima, mi se sada osjećamo loše jer smo mi pobjedili 95. Toga nema nigdje. To na taj način ne možete to doživjeti nigdje. Da se 5.8. opala, vidiš koliko sam nervozan, da se 5.8. pokušava postaviti kao datum, jeste i vi pobjedili, ali znate, to je bio nekakav tamo, ne znam što, kako oni se to žele navesti. Prema tome svima poručujem glavu gore, srca imamo, ne može nam niko određivati naš osjećaj u ovom trenutku kad ćemo slaviti 25 godina.
onome koji to želi politizirati na takve načine, spominjem da je taj rat počeo u kolovozu 90. godine stavljanjem, cijepanjem Hrvatske, stavljanjem balvana, osnivanjem drugih država, paravojnih formacija i tako dalje. Prema tome, mi imamo šta slaviti, slavit ćemo, svak na svoj način, ali neću da me se ucjenjuje na taj način kako bi se pokušavalo da mi ćemo doći tamo ako ćete vi doći ovamo. Ja stvarno nemam razloga ići nigdje osim stvarno na ta stratišta hrvatskog naroda kojeg je jako puno u tih 5 godina bilo i sam je to uopće glupo spominjati, Vukovar i Škabrnju. Svaki grad, uzmite Drniš, uzmite sva ta manja mjesta, uzmite Vrlik i tako dalje, tako da mi je sve to glupo. Eto, možda ako je ovo završetak današnje emisije, ne znam Pece, jesi ti to tako zamislio sada? A evo, 100 minuta, mislim. Evo, ja još jedan put poručujem, nemojmo se okretati na te stvari, to je politika. Ono što nama je u cilju je proslavi 25 godina, sjetiti se svih tih ljudi koji su ne 4., 5. i 8. poginuli, nego koji su počeli giniti 5 godina ranije i izvojevali smo veličanstvenu pobjedu na kojoj nema ni mrvu crnila ili trunke, jer da ima, onda bi nas svjetska zajednica u onih 10 godina što smo branili, budite sigurni, satrala. I proslavimo to dostojanstveno, ljudski i ostavimo našoj djeci za budućnost te stvari oko kojih uopće nema nikakvih rasprava. Evo, ništa, dragi moji prijatelji, hvala vam još jedan put što ste bili s nama, umjesto sa državom i njihovim terminima. Mi od tebi hvala što si sudjelovao, što si pristao, što si pija. Hvala ti na tome što radiš, hvala ti na križu koji nosaš po Hrvatskoj, to je posebno djelo, nastavi, podržat ćemo te. A svima vama poručujem, nemojte se pravda nikome, nemojte da nam to pravdanje pređe više u naviku i da to ostavimo svojoj djeci. Budimo jednostavno ponosni na ono što jesmo i ono što smo radili. Nema pravdanja nikom, više je to dozlogrditi. Nema predaje i samo jako sokovi moji. I Bog vam da sreću i zdravlje i neka vam je blagosloven vikend, to jest evo nedjelja, što je ostalo od nje i vidimo se u ponedjeljak, to je sutra, tako je sutra u 9. Tako je. Mio, veliki pozdrav tebi, cijeloj obitelji, nadam se da se vidimo i onda ćemo malo i ovako popričati, ne samo putem medija. Puno ti hvala za ovaj današnji dan, hvala svima vama koji ste nas gledali i što kaže Peco, vidimo se sutra. Pa evo, hvala lijepa na pozdravima, Božji blagoslov vama, vašim obiteljima, Božji blagoslov svim hrvatskim braniteljima još uvijek što su na životu, njihovim obiteljima. Molite isto za naše suborce koji su išli čak s ovoga svita, da prispiju što prije Bogu pred lice. Ja se nadam, ja ću doći prvi sada petak u kolovozu doli, pa možemo se vidjeti i tako malo i osobno popričati neke stvari. Bog i Hrvati, pozdrav veliki. Eto, Bog i Hrvati, pozdrav svima ljudi.